Nijang Karbinglong Arlo, Ghelani BJP SI Hemalong, BJP West Karbinglong District Atumpen Chipatir Piponsi, MP Amar Singh Tisophan Karchome ke Paman Ponalong, Minister Piyush Hazarika Kachetong Dun. BJP West Karbinglong District Atumpen, MP Amar Singh Tisophan Karchome ke Paman Ponalong, Minister Piyush Hazarika Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang, MLA, EM, MAC Board Chairman Apen, BJP Songalong Klem Bangphi, Bangpuatum Chitong Dunsi, MP Amar Singh Tisophan Karchoponame, Mesen Pen, Paduponlo. MP Amar Singh Tisophan Archo Derapi, Melong Pen Kaning Jeponke, Niliphan, Mesen Avot Pen Nangke Pahai Dunapot, BJP Aphan ke Kroyara Doan Aphan Kachuro Lamthi Chipaklang Ponsi, Nili Parliament Hemalong, Article 244A Puthak Tame, Ningje Dunpong. Lapen Karbinglong ke, Heart of Assam Mate, Heart of North-East Law Posi, Ilitumke Chokama Mopunon, Vorengavar Sai Punon Sitame, Non Kiturmia Ovia Tumaphan Joy Kevar Sai Duponpo. Athema Narendra Modi ke Chari Pona Sorkar, Ki Me Penapot, Ilitum Pregjam Kaching Tour, Asai Mor, Long Dunpo Pusi, Mielong Lamthi Chipaklangpong. So Karbi Anglong is the heart of Assam and the heart of Northeast. Yataman Ladakabake Ilitum, Yudatum. Lapen business kato we ke claim ye phanta lada banke our side to pickpo builo lapen ake thenai banke India bong India angbong kethong semiconductor ka establish pondido labangso kethong semiconductor ka establish pondia banke elitum Assam along si 27 crores a project Jagiro long deng ponelo editung sar Piyush Hazarika a consensible 27,000 crores semiconductor India pen kethong dui tala solong banke Assam along sitame Jagiro long lada banke employment opportunity direct employment 15,000 amit Lapenon Karbinglong Thomas Council ki Japon BJP Aphan Chokchi 6 schedule Paphuk Daklo Tangho. Voreng tap pion ederlo tangho pupen ke danglok non Karbinglong Thomas Council ki Charipon BJP Aphan Chokchi pu Pinangan ke Jongpondo. Bangso puthak non niphai Krep Phwani ke Kwan si ke chok chema nangitum thek longpong. Mate chini popusi melong ningje pong. Tangte non ang kileji niphai Krep Phwani Kupi ko sonam meisi ki dojima CM Ronghang Sang Holam Thile Puthot Arjupon Sinan. Karbinglong Thomas Council ke target full rate lahai appointment ki pia jakong ta abilo non ye state government se power ta nangen dunedlo lasi lahai putha ye power bachiru ye nalam putha waida class up pen la tom non niphai kreporni da dipu press club la pen Karbinglong press club alang tum se organize lo baja ke jai ka thara dopo baja ke dharam singh teron da dopo LV teron da dopo joydorong pida dopo Huliram terang da dopo Joson beda dopo Daniel teron da dopo lapen ke ilitu mahinta todun po odaksi waida klarsam lampen Karbinglong ratuman pachingi boisia purki modon po Halapu kadukave ame judderapi Minister Piyush Hazarika kopia puthaksi West Karbinglong nangkahumri ma puthak phirangkia thengno pachini pong আজি আসলতে মই ডিপার্টমেন্টৰ এটা কাম লৈ আহিছিলো আমি 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আৰু বৈঠালাংছু সমষ্টিত মানে আমাৰ এই এমএসি সমষ্টি তিনটা পৰে ৰংখাং বিথুং আৰু কপিলিত 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লাগে এই মথাউৰিখিনি বনালে আমাৰ এই অঞ্চলত বানপানী নাইকিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে কৈ আছে সেই কামখিনি চাবলৈকে আহিলো আৰু মই বৰষুণৰ কাৰণে একেবাৰে সাইটতে যাব পৰা নাই এতিয়া হয়তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গলো 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বাৰিষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে বনোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম Dongkamukam pen Vicky Bay Karbinglong Live